A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Manguripun Allah. Giang kai kama manusia ina igira kuan na seged sa giang kutua manusia ang kutua mga masa mita taralu ang kutua kipekeleknian ko kepitaanon udi na giang kutua future yan na ugiang kutua igira kuan na mita taralu ang kutua kagagdaman yan si iko kaadairon sa Panginam. Irap man akuan na ayap segaduna masa ng kuta kita taralu o babayaian si ko parahisan sa taman sa kisampay sa ketumuian adiso pagarinian ketumuian adiso ginawainian ketumuian adiso watayan udina derudupayan. Adem man manusia akhir ako na segedu nagiang ko to masa tanto dimindemar akalian agiang ko to dinian kakekuasi ko nganin ap keubenian sangkaya dunia emananian na tanto na ditegural so dinian kap keparuliasi ko nganin masih singaninian amakuanian saking kaya dunia. Manguripun Allah, sawa po si iku di makikilalaw manusia, wanto naging kai dunia pepegintawan yan. Dinian sasabutan o antuna ititu ropaan, o di na antuna ititu kapakam bebetad, aging kaya katataguin sang kaya liyaw lupa. Manguripun Allah, Miyakay sana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan si iku isa kong mga sahabat yan tiginon kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil beluyang ka kaya tigin ginawang ka ko katatawu ka sang kaya dunia lagi ke mananangga o di na lagi o sumasagad si iku lalan. Giang kana nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubang ka din penggede-gede na perugurugud ka na kekilalang api-apiya agiang kai akibubetu ke sa dunia giang kai akipepantagen ka sa giang kai dunia anto na imananangga ayamananangga na giang ko tua tao pepagintaw si iko dinya ninged kapagintaw temporary kena ubon ketatap giang kada naman nangga na ay sa mga betadian na melagi dun o makuanian so mga parahiasan sa giang kutwa darpa o di na giang kutwa ingid katataguan nun kadi na ay importante sa ginoon yan na so titu paging danian na roo maka panagumbalay udi na roo maka tilagad aya pad sumasabot sa pipia nagyang kaya mga tao miyanalenged siran sa ikuliw o ingediran ay manan yan na ibarat agyang kaya mga pagaritan o mga OFW agyan nataniran Pilipinas na si isiran miyanalenged si iku berang-berang ay aliw sa Pilipinas kaayaan tap na diran di susukatan so kawiaganiran na sagiang ko to katataguiran ko mga inged aliw ko ingediran udi na temporary katataguiran nun na magagdamiran agiang ko to atigtano sipat udi na agiang ko to matatagusi kumananangga betad ay manan yan agiang ko to kagdaman yan nun sa malagid sa ginoon yan matatagusi kumapia
derpa udina maka dede anta kadi udina maka mimilik sa mga parahiasan ang mga pipia anta kadi na ay importante ron nagyang ko to dinian dikatilagadi se ko titu paging danian ay manan yan na tumunian mararasay sa giyang ko to ingid dinian ingid na ay importante sa ginonian na se ko ka si ko dinian di ka panagumbale ako tituing diyan na ronon makala panaguntaman yan kagi sa sabutan yan kena ubas kanian tatap sa giyang ko to katataguan nged na pembalingan buku tituing diyan gitu sabab lagidnanan angka lagidnanan agi yang kaya kapintaw tanusang kaya dunia o sabutaw mu'min, sabutaw mao para tiyaya. Tangkad niyan sa Ginoo niyan agi ang kay dunia na matagay babaluin wallahu ta'ala tapang si ko mga tao. Umakapason, supakapason, napakadaya si salungan na mori. Nagyang kaya dunia na ay piya kasay baratanun. O mga ulama na tigiran agyang kaya dunia na mazra'atun lil akhirah. Ay manan yan na babaso ka ini. O di na seding galba ka. So, para si ikwalungan tano mauri. Gina ni sabab ayadin apatot si kumu'min. Na sabutan niya na ng piya. Matago sa pamikiran yan, naguparateyan yan sa tarutop adna alungan na mauri. Aro so titu tanitiya sa kapagintaw. Nagyuto titu kailangan preparaduiron o manusia karo superior apagintawan tanong. Titu apaging den tanong. Sa ko orian o kabalagatan sa giyang kaya dunia. Aw abiri sabil. Nagu isap na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asinan ka sa giyang kaya katawasan kaya dunia na uding ka lagi di kaumanan nangga na balo yang ka ginawang ka lagi sumasagad si ikulalan. Na anto na sumasagad si ikulalan. Giyang ka na nataw sumasagad. O di na matag sumasagad sa giyang kutwalalan. Lagi do kukuda magda sa trak anta kaplalakaw na ayabu adinian di Panamaran. Nagyang kutwa may apetian nagyang kutwa lalakaw niyan. Ayamanan niyan na ibarato panganangkan na pupakakan sa giyang kutwa masa kakisampay na isang kutwa sunguan yan. Ginan akatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isapan mangguguna na unian na giyang kaya dunia na kena ubatan si itatap ka adin pagingden tano aron so tanitiya sa kapagintaw ayo ito swalungan na mauri. Amay ka matay sumanusia na ayabu ketalinguman yan kebulusan yan na subusunganin pinggel bekian sagiang kaya katataguyan ku dunia penkapatay manan yan na pianamaran yan imaswatian so Allah ngulalan si ku kapenggel bekan yan kung mga paliwatun wallah naguso kapenggal bukan yan si kung mga pipia amal kesawapan sa ikaubayaw wallah na pagabulus sa alungan na mauri sa mapia kabulusan o di na aya ibtilaga dun wallah nagyang ko to kasurgaan tanto mapia na amay man ka aya so ano manusia na lipatan yan so sabab alalagan yan sa giyang kaya dunia agito so kasimba si ko Allah kay penggulalanan ko mga suguan wallah na aya ngelbakan yan na so baya ginawan yan naugyang kutwa mga budi ko no syaitan nagu panamaran yan na so mga raratagal bak adirun ni kiswat wallah na bininasan yan so future yan bininasan yan so titu pagintawan yan kaya titu future o manusia na so alungan yan na mori yung kaya dunia anto na kinirupaan sayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Giyang ka mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang ka iya dunia na mamis apakabarat
na mata natigen aswallah na piaka pagintaw kanunianon nagusyargen kanunianon sa pagilay niyan o antuna taman fayanzuru kayfa ta'malun na pagilay niyan o antuna penggulaulaan niyo. Miya panutul sa hadith so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan kun izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nasi yuhibbuka an-nas. Amanan yan na tengka kasih ko dunia odi na beloyang ka so kipupantagin ka ko dunia kena uba mita ta'alok si ko puso ka si ko piaganda ka puso ka kakebubayang ka wallah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas na tengka kasih ko nganin matatagu si ko mga tao kakebubayang ka mga tao. Giang kanan azuhd na gelbekanan au puso ay manan yan na giang ko to dingka kita lokan ko puso ka dingka ingge gitarar so nganin para hiasan ada ngama ko ibarat udi nagiang ko to kap kebelagar kau para hiasan sa giang kaya dunia. So Imam Ahmad bin Hanbal imamanan amala wa ahlus sunnah wal jamaah na miyatiro yan o di na minisaon ayakunu almar'u zahidan wa indahu 1000 dinar inisaon kabalo yare tigagiyang kuta minisaon so tao azahid aadna sanggibunian dinar giyang kuta sanggibu dinar na malaw ta pirak o pamako bepentagin sa giyang kaya masa taniman to. Amanan yan na kapagaya tiroon milyonaryo. Na tigo Imam Ahmad away. Amanan yan na kapagaya mabeloy azahid. Na tigo tiga giyang utamin sa naman niya. Na tigo Imam Ahmad antakuna dunya fi yadihi walaysat fi qalbi. Mabeloy so dunia, mabeloy so kasibisibiin sa giyang kaya dunia sinian tatagua ulina sinian pakam bebekna seiko tengko ngapaladian kena obas seiko piaganakan o puso yan. Ini seiranon na tigiran na anto na ito osro ulina anto na ito os sagiang ko to ataw nagyutoy betadian na ayam ini sembagian na tigian idha zadat lam yafrah wa idha naqusat lam yahzan. Amaya tigu Imam Ahmad ka kaumanan udina maka lagi yang kutua kami milikan yan matatangan yan para kasibisibian sa giyang kaya dunia udina para hiasan sa giyang kaya dunia na nabanian uto ipsunur udina kena banian kena uba tanto makebaya-baya sa giyang kutua kapkumaniko para hiasan matatangan yan sa giyang kaya dunia. Wa idha naqusat lam yahzan na amay mambuka kalbatan agiyang kotoa ibubagayron wallah akasibisibihin sa agiyang kaya dunia na kena ubanian pembukuan naginan itos sa sutaw na so kipupantag niyan ko dunia na sinian tatagu sa paladian kena uba sa puso yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaisa miya panutul miya kaisa na sumiyagad si ikupadian wan nasu kanafatayhi. Ay manan yan na sa mga tao na diwan kawanan yan. Unaan talikudan yan. Hagi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na liyo pangkukap kubayro ng mga tao. Ukaubali niyan ayran deto sa giyang kutauras na giyang kuta kababali niyan nabi pagkababayan nilan pagkanagiran so pagpagapon na katiro na gugiyang kuta pagkap kasima ayran kugalabagyan. Dito isawa pa adipuro na nataw igira miya kasongsi ko mga derpa mendagan sa taw. Famarra bi jadin asak kumayitin. Ay manan yan na sumiyagad sa kanyan sa jadi. Wata sapi udi na wata kambing putol itangila na maataypan. Fatana walahu.
Na kinwanian na fa akhadha mana na kinwanian naging kutua akuan na tigiyan ko mga tao orene tigiyan ko mga tao ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham antar kan ware tigiyan kebe saya makuan yan ay ambedan yan sa salada dirham na ay meter mga tao na tigira na api apan libre udina api apan din bamirun bedin na dia mikabe obamianan mapanagutiap udina bami makwa nanto na tigiran iki dia miron Oriyan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbuna annahu lakum bani na tingin kuwa sa libre na tigiran wallahi law kana hayyan kana aiban ay manan yan na mata na tigiran wallah ka upama ko banan bibigang kanan wata ayam putulitang ila na ad na kaya Rasulullah paawingen na ayapan kagiya matay na epitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum mata ang ko Allah ka suk dunia siku pangilelean wallah na minus adigiyang kanan kapkilenyo udi nagyang kanan miatay awat pangeman adna paawing yan siku pangilelean na minus teruso pangilailan Allah sa giyang kaya dunia. Anto na sabab yan. Sabab yan na giyang kaya dunia na di buhay tetap na pakapsegunaw tanay wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi duki alo niya sa Quran, kullu man alayha fan. Ay mana niyan na sukalangwan o matatago sa giyang kaya liya o lupa na pala din pakapsegunaw tanay wallah subhanahu wa ta'ala. Diyan ang isabab metero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin alaw kanatid dunya tazinu inda Allahi janaha ba'udah lama sharibal kafiru minha shurbata ma. Upama atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sa dunia na pagkatimbang si ko pangilelean wallah sa giyang ko tuwa sabala papak udina sa timan na papakarngit na adaman apakainom na wallahu ta'ala kafir sa inong buig. Mga bangsami, mga oripan wallah. Giyang kay kapagaluya tanu si udi na di tanu si di kapamanutula sang kaya mga katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pekuan tanu ini sandawan agu pepekata demen tanu agino tanu ko kata tagu tanu sang kaya dunia babad mabaloi su dunia ayatano pakataralbin adi su kapenggel bekatano si ku mga simbatano ko Allah para kwalongan tano mauri ibaratian na upadagang ka na ubang ka matumu aging ko tuading ka di ka pa sa samala nami bagak ka su mga paliugat ka lagi du mga sambayang nagu su mga ini paliugat ka wagama kislang ka sa mapia kislang ka sa kamapian sa alungan na mauri. Kenapa tanu terwa iba marata suka kapanamo udina uba marata akapaka tamu kota manusia udina sutau muslim kaemataan na kailangan ang kaya ummah ang kanan ng mga tao lagi Uthman bin Affan isa ko mga khalifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa ko mga la sahaba tamani man to na sumanga tamu ay nibigay niya na wakaf na dikangguna ng mga Muslim. Lagi dagyang ko tuwa paridi, piyamasan niyan si ko Yahudi, inibigay niya na wakap, dikanggunaan ng mga Muslim. Inibigay niya na wakap ng mga Muslim, na tamaniman to na dikanggunaan ng mga Muslim. Na ginan pinamarantan. May sana sa mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga miskin, atigiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur ay mana niyan na miyalang anaki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga kawasa subelas mga belas sabab sa disiran na tigiran di sembayang sa lagi du di midika sembayang disiran di mamuasa sa lagi du di midika pamuasa diran di ngelbekan sumanga simba sa lagi du di miron di kang ngelbeka na miu nairan kami
magagairan udina kagagausan niran kapapagairan sa mga sadakairan kap kitune niran si kuzaka augian ko to mipumen giran so hajj sa magagairan na gasto. Nati ini pingunan na usiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tasbih, mga dhikr si Allah pagkatimbang sa ayamanan yan na dingka di datar ubang ka di misidka si ko pamaukan na timbang sa lagi udi ka pakasidkaw mga kawasa. So kini sampai niyan sa giyang kuta mga kawasa ang mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinggulaw layran pa nagiyang kutwa ini pangdo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga tadem si ko Allah na tigo mga tigagiyang kuta mga miskin ya Rasulullah na pinggulaw layran pa nagiyang kutwa ini pangdo ungkar kami ya mga tadem na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ginan so kalbihin wallah ay pembagay niyan ko tao kabaya yan ang bagay niyanon. Ay manan yan na kena ubamarata ko muslim akabaluin yan akawasa. Kena ubamarata si ko mapaparatian akabaluin yan makagagaw si ko mga kailangan yan sa giyang kaya dunia na ayaw marata na ubamabaluy so patemutamukan alang si ko kapara selangka sa maliwan nagsisalungan na mori. Bumabaloy so tamok ka kasabupan sa ipakanarakaka ka sisalungan na mori. Naginan imarata ka tumuada ka din makakuasa tamok. Tumuada ka din makadeya sa giyang kaya dunia na si kami kadeya sa alungan na mori. Mangori penullah ditanod na ipakalayatan kaya sabab sa igira miyakatas na sutira na kederanun taon. Na tumo sumatitang ka mararang kuno taon pengnindan si ko Allah malotano miyaka ko sa guna sa giyang kaya piya magusitano rilantan wallah pa tegumpian wallah suka pegintaw tano sang kaya dunia ay malana si salungan amor giya iso pagarini wata iyo ada sala kawarwar ki Abu Haytham Asghar Ahmad isampayakan rekano peruman so panalan salam raks asa sartaan apang nisi ko Allah pupengning ko wallah mambagini sumanan yan aginan yuto so kalilintad nagukada rayo-rayo ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.